horas madihita saluhutna. Jadi tadi di foto paredion na baru marhaso hota nawate. Itor di mana do? Borhak mah borunin na. Oke, selamat malam madihita saluhutna. Lumo binoeng aka pemirsa tanah di Jabu. Naung masih holos itu tuh di acara Horas di Rantawate. Pajupa kita mau saya sonari di tanggal 6 bulan pitu 2010 pitu pastina bersama au Endang Marlina Boru Siregar. Jadi dong aku udah sonari amang inang dang boiro. Jadi sahala kau do penuang sebatang kara. Ido. Jadi masih malu mungkin weng rohaku tutu tu aka pemirsa tanah di Jabon. Naneng memilih lagu, naneng madok salam-salam, naneng merequest lagu, sudah masaluhna. Masih malu mungkin au. Jala layar tapi dengan beda teh. Biasanya kami padu-padu sonar sahala kau be. Jadi bu hitam saya makatai di line telepon 07 onom sada onom opat onom telu opat. Dia ke pemirsa tanong Malungun, nong marsihol ni roha, neng marnonangi. Boy do, alana gajang lepe waktu ta mulai jam sia saat tu jam 10 boringinan non. Ido. Jadi langsung mata telepon amang inang 07 onom sada onom opat onom telu opat. Boy dia sok memilih lagu song neta budak akan kubege laguna. Ada ngopak pilihan. Jadi neng boy request tu minggu depan pe boy do. Ido. Jadi ubege song naruh telepon. Kubege masalah lain. Ada ngopak noy? Oke, tangkap langsung dah. Horas. Selamat malam, Horas di Rantau. Halo. Halo, Horas kakak. Horas di Rantau. Horas di Rantau. Siap dia kita kak, Burwaha. Boru Sianturi. Boru Siaturi, siap dia kak. Dan Flamboyan, Kota Batak. Siap jalan dia kak. Kota Batak. Oh, siap Kota Batak. Amang dauda teh. Horas matutu saluhna di par Kota Batak. Saya semoga mahipas-hipas saluhna teh. Gudang ngaka pasuk-pasuk. Jadi baru kabar di si kak. Hah? Baru kabar tanu yang di si sehat do? Oh, sehat. Sehat. Keluarga ta? Puji Tuhan sehat dan sudah. Ido teh. Jadi kata tetangga ta? Alhamdulillah. Oh, ido teh. Molo keluarga puji Tuhan, molo tetangga. Alhamdulillah. Jadi molo ka alo. Ido. Hah? Molo ka alo bado. Jadi Burwaha biar kan saya pilih B. Dia marga aha, abangi kak. Siregar bertemu nak. Bah, mari eda dapat hita teh, eda. Oh, ya. Ido bah, pasa mata binami tu itoki bah, eda. Jangan piga pasukan eda. Arpat. Oh pak amang tahe muda temi Tuhan ate eda. Jadi neng marsalam-salam maju eda. Halo. Boy eda. Halo, sama salam-salam jo. Tuanggiku di ujung batu sama Syoktan Nababan. Oke, tu baru ujung batu. Tupar Suram sama Syomer. Oke. Dosa lu udah keluarga besar Senturi do Siregar. Nadong di Pekanbaru. Ido ate, jangan salu na be Siatur Siregar, narong di Pakabaru. Halo. Oh, jadi molo tu itoki dang salam-salam purwa eda. Namo dong jodang pola. Unas songan eda. Oh, lo ngomong dong dene. Jadi gateng-gateng do Siregar ikan. Ago tarputus yang edaku. Mungkin nas kurang bagat dura jaringan weng di Kota Batak bah. Ale dicoba musiate di 07 onom sada onom opat onom telu opat. Ya nakaning sebenarnya aku pagajang-gajang pina makatai alnong malukid do makatai lewat telepon to ka pemirsa ton. Jadi sini ku pagajang-gajang HP tarpulus tuang. Apalagi cewehin na mau HP edak ku muse kan. Oke mak, jadi kita coba no muse setelah sadauna teh langsung maju ta putar lagu nomor sada mah langsung. Nomor sada maju pilit.
kita musai di acara Horas di Rantau ate. Nah kaning nungata putar sada lagu martopak sada tangan nina. Molo martopak sada tanganon, nang makulingon. Anna dua do boy martopak terbege suarana. Molo saya sampai sapar mati manopak yot dang na boy. Lah tapi kiri masa diri. Dan kita hamanginan. Nih dok, jadi nu yang debat tak dope masih olah-olah kan kurang puas dope nama katai tu edaku Borussia Turiate. Jadi tabu kamu saya lain telepon di 07 onom sada onom opat onom tolu opat. Jadi itu tuh dia akan naik marsam-sam tuh keluarga na peda kolat tuh hami boy dok. Tapi tak ada yang mengambil rokap boy dok. Itu hatok masuk kate. Dia merenang-renang maju hita. Oke, selamat malam Horas di Rantau. Halo. Halo, selamat malam. Iya kak. Jadi sedih hita kak. Maranggi na mantah heau noeng. Apa kak? Halo. Halo. Songon nama katai di pudi. Halo. Sada-sada kamu makatai kakak. Una puluh ribu. Gue udah makatai. Halo kak. Dia boru hita kak. Halo kak. Boru hita. Marga do kak. Oh marga do. Bawa do. Bereng ma. Saya songon na cantik ku bege suara gebe hudok ku boru. Ago minta mas maju dah itu dah. Jadi marga kami kita itu. Marga Manulang kak. Oh marga Manulang. Asia suara mulai nagateng do kamu bah. Halo kak. Ayo, jadi kelas 3 kamu nang itu? Kelas masih apa kak? Oh, kelas 2 SMA. Halo. Kau burju-burju do sekolah teh. Ay, kau burju-burju tuh bang apa? Unang mangalo, ido tong. Jadi sehat do kamu? Itu? Ya kak. Sehat? Sehat do rumah do bapak tas? Ya do kak. Sehat do ate ido. Jadi marsalam-salam tuh sama Johon yang itoku? Marsalam mau omak tuaku di Labaru. Oke. Dot opuku di Batangkui. Oke, tuh opung pasti sehat. Molo tuh umar tuh bapak nang dot. Dot maka. Boy itu? Dot maka. Dot omak tu bapa. Oh, ido. Molo tuh akadong-adongan na di sekolah? Halo. Daw, molo dong-adongan martubuk? Nangadong maka. Oh, dang ate, dang boy tahe martubu iko denggat do. Ido tahe kan nanggi? Ya kak. Ido jadi sana kan kita makatai di dia tahe jabuta. Beta neng roka kan ka minum kopi. Di panas kak. Di dia? Panas. Di dia anggi urang gogos orang. Panas. Di Palas. Halo. Ido jadi horas matutu tu salut aka warga Palas ate. Semoga ayah sehat-sehat ate. Ipas-ipas saluhu nak pasu-pasu gudang ate. Jadi nang memilih lagu nama hanggiku. Ya kak. Jadi kita tampilkan daftar lagu untuk adik kita, Marga Simanulang. Jadi nomor 3 manggi pilih tomo, nomor saya kan nggak dipilih ti. Nomor 5. Nomor 5, Letiu, bah. Tuh isi lagu on. Tu sudah hami. Jadi dah udah tuh hami puang. Kakak. Jadi dah udah tuh hami. Dot maka. Iyo berarti Letiu udah tong nai sonon. Jadi holat judul ni lagu do ya teh. Dan gak bijol mana Letiu kan? Halo kak. Iyo naroh aku beda bah. Alana anak kaning molodok jol mana Letiu. Nganeng roh kakak tu Palas. Asa marsita daju kita kan? Minum kopi sekalian. Jadi adong dope salam-salam manggia? Ya kak. Adong dope? Sangat. Hah? Upasa mati Bunga Manulang sudah. Oke. Tuh sama Sanggi? Di Petambangan. Iya. Ulani maka. Holani manggi je nggak sabe? Halo kak. Mau lihat ma dedek dah? Halo kak. Iya. Jadi mau lihat ma tu anggi kuat teh manang ibu toku siap Palas nakaning langsung martelepon tu Riau televisi. Pasti nama ku bengi horas di rantau makatai langsung 2 tahun via telepon ate. Iya. Marga Manulang nina si tapa-tapa doang goon. Berek kon. Dengan orang nomor tubuh di sekolah, malu di sekolah. Yakin daw si suara naik. Jadi nak kaning alay pilih mana sama bingung daw pilih mana Letiu. Aku pindah kaya pilih lagu Letiu ngobah. Jarak membigi maju kita ate amang dainang dah. Oke, kita langsung tampilkan lagu nomor 5 Letiu.
Ido, jadi ido nak kaning tutu lagu ni lateung na. Lateung mulo pulup. Asal mo nang gabi mulo lono, angko saya mulo do terus katu na dingkad doi. Jadi sarupa di daba dohot ede nama dok molo sinua kasang na hasang do natu burang mungkin jengkol. Ido molo sinua na dinggan akan na dinggan do naro. Molo sinua naro akan naro ado naro. Jadi akan na dinggan manila honate. Ido tahe. Jadi mau lihat tema tu Damang Dainang na tetap setia mengikuti acara tahun Horas di Rantau ate na tetap bersantarian waing di Joloni TV madongan iba songonon mergadi mo lanina alada ko boto kepanjangan di gadion tapi gejang bi may bahasa rohat akan nama boto. Ido. Jadi tuaka Damang Dainang tetap masih holate mungkin naing mar salam-salam apalagi teh lupa nak kaning madokon di awalna tuaka dongan nami tutubah nau puaso ate selama 30 harion nang umar lebaran muse natuari sada teh nang saminggu nang salpu selamat lebaran mate dan selamat puasa bi ala nang saitong lebaran jadi aka kesalahan aka hahurangan selama na mergegait ala cirohana teh Allah do songoni mangido maaf mahami teh jadi mungkin adong dah kadong atat tong na mungkin kan neng minta maaf tong neng selamat lebaran tong melalui Horas di Rantau. Ido, boy do. Jadi langsung terus adong masuk telepon langsung tangkap maju teh. Oke, selamat malam Horas di Rantau. Halo, selamat malam. Horas itoku. Horas dia marga hari itu. Bahasa ribu itu. Berarti tidak marito bah. Gue teh marito, martulang do alana umakku pasar ibu. Itu nanda juga guru regar neraku. Jadi dia tinggal satu lang Di Jalan Air Hitam. di dia itu lang. Di Andon, ke rumah dia teman Melati. Oh ido. Jadi baru ada satu laki. Borussia Nipar. Borussia Nipar. Berarti siani do tedang sianon. Oh, Borussia Nipar. Ido. Jadi sehat do kamu tulang? Sehat. Sehat do ate. Jadi lagi marhur do tulang noeng sambil manonton Lagi nonton RTV. Mak sambil manonton beta malang kuaci kan. Ada lagu. Wah, tulang? Lagu. Adong do lagu dang bersalam-salam jo tulang. Amar salam-salam baru tuh aka pasari di kota Madia Pekanbaru kan. Oke. Nah, tuh aka ule-ule jani bersalutna. Oke. Ba kalau katurang kesapur sama. Aido. Tuh kadongan Oh, saluh itu nang dong. teh tulang. Tuh dia lah jani bar. Oh ido, lagi ada ulon na nadenggan, ulon nuli nadenggan daba tulang. Jadi ipasompuy mana salah kanu yang dison. Oh itu mau Ido lorong ale apa ala ni ulon nadenggan do, dapola buat. Oh, lo Ido. orang itu dah. Jadi lagu Nadia nama pilihan tulang. Kita tampilkan ya. Nomor sada do, nomor 5 ingat. Nomor apa sih itu? Nomor apa ma? Nah, Kalau aku di rohakku. rohani badan. Oh, berarti nggak pasti bion holan natu laki di rohani tulang kan? Ah, nggak pasti orang ini udah. Aido ba, ayaw SSA pitulak do, do. ba? Ayaw pitulak songoni do. Iya, Holan pasti. amang siya do pani do di rohakku. Akan alena minta tolong doy. Iya. Dang tulang nomor gay do dah. Anu dang ibu ka pitu. Jadi nggak pigang kota tulang. Dua rupiah itu. 2 dope ate. Berarti adong ko neng tabate. Rencananya. Aido saya ka pasu-pasu doy ba tulang. Oh, lo Iyo tanya aku anak mau itu. kopi do mo raw diaw. Oh, lo pasti. Iya. Ay, nggak sapasan yan nih gak tuhat say. Ido tahe tulang. Mau Ay, ka nggak ada dana pasu-pasu. dito. Boy na tulang. Nggak ada dana. Oh, dang dope tulang baru marhaso ta dope yaw. Oh, saya tuh Iya. marapo itu dah. Oh, lo tulang. Mau lihat tidak tulang dah. Kada dana kate. Oh, lo tulang. Marga tayo lai. Buah tulang. Marga lai. Situ morang. Oh, situ mo. Ido mo lo situ morang on ninna aka parjuji Natalo pe boy komonang. Oh, lo. Ido. Ninna lagu naida. Oh, lo tema itu dah. Siap Jadi, itu dah. oh lo tulang salam tu tulang ido tuaka adik-adik kita tulang dah. Oh, lo gitu. Berkat ya deh. Oh lo tulang. Oh, oke. Ido bah. Jadi mau lihat mana kaning tulaku bah. Apalah tulaku hiya don pasar ibu. Doh na tulaku Borussia Nipar parate. Nah pasti setia manoto doh halakon. Alana mar telepon do dah bah. Jalan memilih lagu. Holako do ina di rohakku. Ikosongan itu tong. Apalagi mau ngamar siadopan, ngamar parsoduk na bolon. Ikokolani do di roha. Apalagi mau ngarong dak danak. Ido dah bah. Jadi saya kata maka rejeki aka pasu-pasu aka silas ni roha. Jadi alasan na tabo do bikin lagu non. Langsung mata pasakon teh. Dangi, amang ina? Oke, langsung kita pasangkan lagu nomor 4 Holakodo di rohaku.
Age, anggo wadong musik, iko doh tama redde. Nate bon lagu nona teh. Dah ngadong bena asing. Holak ko sasada ho di rohakin age. Memang betul-betul nama lo nama karang nego bah. Lalu lagi kana mangede ho nate. Molo pas merbeda ra iso adong kana merbeda ai. Jadi ho mau pasti lulu. Ai dong. Jadi tong dope tabu kalian telepon nate di 0761 sada 64 alana adong dope lagu tasi putaron. Molo kahal kita madoko sayang dang diputar nina kan HP ngapala di pamasuk tu daftar layar muse anganing mabege kita pasti kan sada-sada ido. Jadi sonaru bereng aka lagu-lagu ne putar aka lagu-lagu Batak Toba do. HP adong do nata sedia hodisi lagu-lagu siap Batak nasing. Alana kita kan Batak do kalau Batak Toba, adong do Batak Karoon, adong do Batak Pak-Pak, Batak Simalungun, Batak dari Gudang do hitam meragam. Ido. Jadi ido kakekayatan na buita jaga. Jadi las roha mamereng molap lagi songo di kota nuaing malo-malo dope marbahasa Batak. Di boto dope aka pertuturan ni margana itur las roha mangida. Seunang manim magua teh manginang aka budaya-budaya tai tajaga talestarium mator sate. Jadi adong hubigi telepon tangkap majo. Oke, selamat malam Horas di Rantau. Halo, Horas di Rantau. Horas di Rantau itu. Horas itu. Horas, marga ada itu. Marga shopping itu. Marga? Marga shopping. Kurang jelas suara itu, songan na padahu. Marga shopping itu. Oh, si Hobing. Mau si Hobing apa robus-robus don? Ai dong. Jadi dia tinggal itu? Di Pasir Putih, Banda Permai. Oh, di Pasir Putih. Di Jonokon di Pasir Nararai don nate. Atas songonin na itu. Jadi itu atar songan na tapagal lang josot volume ni tipitay alana songan na berbayang. Oke. Ido itu aku. Age burjuni toko bah. Jadi sehat kamu itu? Puji Tuhan sehat itu. Baru saya nyala itu sendiri sehat tuh. Oh, mau siap buhiko di bereng itu sehat do. Ale mau siap dopeton dak pola hudok. Ido itu sampai kalau kita itu dah. Saru pada itu, dong dong di dun. Ido apa? Halo. Ido puang jadi. Anggo pal hon mekeli, aireng butuh jol main ini kan? Benar itu. Nanggo pal hon mekeli anggo do isi dopet ireng butuh jol main dang makuling restei. Ale mau lumada makuling doi. Jadi baru do persoduk bolon na burju itoku. Dang dope. Oh dang dope jadi lagi mangalului. Lagi maksada-sada bulung dope. We, anggo tanya aku tersehat tok mania bay to. Asal saya maksada-sada bulung. Wah itu? Saya sih marwana nomor pasoi. Ido terlenon na ditikinan na dinggan. Amin. Ido, jadi salhu na nga diatur salhu na ito. Ano sepak kudu sok nga diatur Tuhan ni salhu na. Habi sepak kudu sok kita dak sesuai do rencana na kan. Saya sih marwana. Ido, pasti isipan noroka ni itu pasti imana terbaik sian na terbaik. Ido. Ikon baga do ito. Iko baga rohana. Olah madu buat teh. Jadi salam-salam Majo itu aku na lagu. Tu dia Majo. Salam-salam mah. Dua ka dengan safarnya aman pikiran dan ujui. Amang tahe. Ngajarang salam-salam song selesai sahak matutubah. Nah, tu isi Majo itu aku. Dengan terdekat na lagi marulang tahun. Oke, selamat ulang tahun Madinah Sida itu aku. Ada lagu tentang ulang tahun dong. Lagu ah itu. Hola dua nai nama itu lagu tapuang. Ini tinggal. Ido. Nama tinggal. Hola ini nama tinggal itu. Nomor 2 dan nomor 3. Singgah-singgah hidup sumpah I love you. Sumpah I love you. I love you, Ido. Bikin mana mau neluki man. Sampai marsumpah na sina madok sumpah I love you. Ono bikin mana hukum. Ima tu apa? Dokon itu masuk nari. Dokon itu masuk narip na pasti na tu boru ni rajai. Sumpah I love you na itu di begi ka boru ni rajai mana suara ni itu. Itor mabuk bagi taruh naik. Ido. Ai setori boton no kan di Pasir Putih, marga si Hobing madu I love you nina. Ai mana be? Bandi 03 namu ya ni. Why na itu? Bandi 03 na ala itu ni. Asa ibo halagi. Na kana bigi. Asal mo nang gabi badi lapa-lapa. Jadi, na lagi doi sa dunang ito kumanotot di sini Rocky mesong naro ko bigi suara-suara
Sepudi. Dia makan dengan songoni saya ke rezo dengan mulayon. Oh, ido ate. Harus dirantau. Oh, lo matutuba saya horas matu kadongan ni itok ba. Jadi parti ado hite to, bona pasogi ta. Bona paso kita. Ya samosir. Oh, saya sama satu bado ate. Oh, satu Berarti- coba sepak orang pada asli. Oh, lo mantap. Berarti atarjono do hite to. Oh, itu. Atarjono kita sotik. Mau lo kami perpakai dotong dah bah. Oh, no. Do. Jadi kira-kira Nadia do pilih tahun ini to, si nomor 2 manang si nomor 3 nak kaning. Coba aku mau coba supaya I love you nang. Oh, tapi gimana tuh lagu nanon ada manang nasong dia do kan? Sumpah I love you on. Penasaran tuh tong iba. Iba pero sorong mati tanggung tahun ini. Mudah-mudahan mau tanya kon, hola diputar lagu sonari, marsugo borngin itor sahak ma, sumpah I love you on tu boruni raje, itor dapok ma deh to. Do. Ikut tanyang, ikut tanyang naring do, kan di dokot tuhani do tong, tangi dohamu masih nelenok kunin na do. Dan kita itu, Baik nabi to. ikan idok nomor huasoi do, pangi dohamu masih nelenok kunin na do. Oh, Ay, asal ko jalodot. Ni roha umangirin na kan. Ay, ko jalodot to. Oh, itu. Jadi sumpah I love you mata itu. Arang lupa salam-salam itu? Salam ma. Bisa marahon mai. Arong dong aku si Eki mi bigi dia buru si Matubang Tugador. Oh, baru si matupang ate. Oh, dongan manang SPC spesial. Dongan dongan saarah jalan bida Sipang. Oh, asal mah do molo dongan. Nah, baru marbun. Oh, siap. Sahak matutubah. Nah, baru marbun na semua di sekwar ni narah itu. Panggilan na sila do asa tebiala itu ino. Oh. Ido ate itu. Amang tabu na ikel muna itu. Ay, so ano mga lagi so nang matupul-kupul ito dangan ngulaw si Hor kira to ba pinili maga. Ido pas do itu. Ay ido dah ba? Pasu-pasu na godang imaroha na sonang kanin na do. Ay do. Jadi soni mah itu dah. Ah, so ni masih to mau lihat di perjolan itu Mau lihat godang itokku. Horas itu horas. Horas itu. Ay do mau lihat matutubah sian itokku na kaning na di pasir putih ate. Na langsung mangidohol lagu Sumpah I Love You Nina. Jadi sebelum taputar laguan jadi amo jemar salam ate. Pastina salam tu na tua kuate na dipahae tu amang dohot inang sima tuaku na disiatar. Salhu naka tangyang nadinggan, saya sehat-sehat panjang umur boy tapa jupang dia ka ari nadenggan. Tuaka oh dang tu nomor 2 pastina siado pak na burju di san denggan melaksanakan orang tugas nanti saya sehat-sehat boy tamu cepat jupang. Ido. Jadi noaing dak salah kau sebenarnya nang salah kau di julung layaron arong de idakku esra situ morang. Na setia madongannya mulai sana kaning satu sonari. Mau lihat ya di mana ate. Tu kadong aku salhuna manang di dia pe mana sida maringanan tutu laku na adong di panamo dotong gimana Agustinus si tompul dohot keluarga ya doho aka salhu nama nya soboy tadok kenal sada dongan sosial media karena di Facebook Instagram salhuna tetap setia mengikuti horas di rantawate jadi songani majo amanginang penampilan sabor ngino mau lihat mana kaning tu akan nomor telepon na sotar dokonau sada mau lihat godang matuna sida tu akan nasoboy masuk telepon na dicoba muse di hari Kamis na nengro tetap dope kontakna di 07 sada 64 oke jadi sebagai hata terakhir sianau mau lihat tema di hita saluna saya hipas mahita saya horas mahita jala godang mapasu-pasu di hita saluna mewakili kru yang bertugas saya Endang Marlina Boris Siregar madok mau lihat jala horas